دسته کاروبارên civakî ya Kantona Cizîrê bi hevkariya navenda Şehîd Êrîş a perwerdehiya zarokên astengdar şahiyek ji bo derçûna 16 xwendekarên ku 5 salên xwendin û perwerdeyê temam kirine li dar xist. Şahî li Parka Xwendinê ya bajarê Qamişlo pêk hat û têde xwendekar û malbatên wan nûnerên saziyên rêveberiya xweserên Kantona Cizîrê, rêxistinên civaka sivîl û meclisa malbatên şehîdan bejdar bûn. Di şahiyê de çalakên hunerî yên cûr be cûr wekî şanoyeke a bi navê Bûkan û gotina gurzeke stran ji hêla orkestra zarokan ve hatin pêşkêşkirin. Di dawiya şahiyê de bawernameyên derçûnê û diyarî li xwendekaran hatin belavkirin. شاهیامه گو تخریج کردن زاروکی می گوفری خواندنی بونه د مرکز ایریش ده او دفاعی کمین گو ام تخریج دکن راسی کسین گو هر تیم جواک بچاوه کی بچوک لوان نرید هر تیم جواک وان قبول ند کر ایرو او کسانا بخوا ایدی فری خواندنی بونه پیش روزا خوا دیار دکن راسی اما که دسته کاروبارین جواکی تیبه جبو کسین می زاروکی می استنگدار ده امهیم بهتر رول آوان ناف جواک هم بهتر رختن آوان وان فری هر چی بکن راسی ام هر تیمی ام دیبیجن کسی گو بخواز جیانی بکه چه رنگی به جیانا خو بکه کسی گو بخواز جیانی حزب که و جیانی مرهمی بده افجی کسی می گو روزانه ما پروردت کنم روزانه وان زاند لیکن افجی گو کاری می ارکی گل سر ملی مد که وقت دسته کاروبارین جواکی تیبت مکتبه استنگدار ده پیش روز جوان تی دیار کرن راسی گله کی خوشیا مالباتانه گزاری وان گیان به اصیده کلیل که می روزانه نگو گیان اصلا گو فکر کرنی ده اصلا گو هر کس ایدی وان نازبه که شاهیام ایرو پیتر رنگ وان زاروکی خو پیشی هر کسی دیکن گو او زاروکی قد هر کسی بحث وانت کر ایرو روز بو هر کسی ایدی بحث وان بکش بو پروژه وان ده بو پیشکتن وان ده بو پیش روز وان ده